يتي الله سبحانه وتعالى sabu ɗo nder ɗo sagoore woodini nde moƴƴi e mayre o nandaaki joddi e yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala ñaawuɗo e dow neɗɗanki fuu ko wiyete ko mayde kadi kala mo wonɗa kala ka wonɗa kala no wonirɗa ɗum ɗo rewayde hoore maɗa yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala e dow kala alhaali seeɗo ala reweteɗo sowona kanko Allah subhanahu wa ta'ala kala ko rewa ko wonamo kanko ko meere kala rewɗo ko wonamo kanko o rewi meere ko goto kanko Allah subhanahu wa ta'ala heɗi fuu seeɗo oɗo mo suɓi nule meɗen nelaɗo meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam oɗo ko jiyaɗo makko wona kapidiɗo makko si oɗo kapaali e makko ala gatowo kafude e makko sabu sino gatayno kafude Allah ko ɓurɗo moƴƴude yimɓe ɓen tawi ɓurɗo moƴƴude yimɓe ɓe gasta kafude Allah wona ɓurɗo bonde maɓɓe kafude Allah oɗo ko nelaɗo Allah mo o suɓi o nuli e meɗen o accali ko moƴƴere meɗen woni e muɗum si wona o tindini en o yejjitali hunde ko lorra meɗen woni e muɗum si wona o rentini en so Allah subhanahu wa ta'ala yo juule oɗo nelaɗo e ɓeŋure makko nden e sahabaɓe makko ɓen e kala jaɓɓuɗo ɗofti jokki lawol makko gonani dargal dayi yimɓe hude Allah subhanahu wa ta'ala oɗo mo tawi ko oɗo tun hulata tawa kulol ngol ko nafoore addanayma ko oɗo ronkata hulde tawa ko susuɗama kon ko lorra maɗa kulemo kanko Allah subhanahu wa ta'ala hebbinen anditugol wondema de kala ko ɓooyuɗen jindude ka hoore leydi ɗo en jokkita e hakkiilo en ɓen a wonta e hoore ndi leydi si wona taw ko e hoore batte woɓɓe goo wonnuɗa ɓe tawata hande ka ɓe woni ɗon ɓe andi kono ɓe wawata gollude an ka wonɗa ɗo hande hiɗa gollude kono anda yani ɓe andi ko honɗum haani wadde ko honno hana warrede kono ɓe watta hande kadi an ka wonɗa ɗo hiɗa wadde ko wonɗa e wadde kon kono anda nafoore mum taw a anda lorra muɗum kadi ko tuma jippiɗa ka ɓe jippi ɗon wonɗa mo ɓe woni on andata ko ɓe andi kon sigan hulen Allah subhanahu wa ta'ala andi ken dey awa ɓeeɗo iwɓe hoore ndiɗo leydi wona sabu angal wakkilare maɓɓe ɗum wona sabu jaatugol maɓɓe ɗum gandal wona sabu angal ngalu waɗi ha tawata hande ɓe ala e hoore ndiɗo leydi ko tawde Allah subhanahu wa ta'ala yiɗunoɗo addi ɓe ɗo on o yiɗi kadi o yittiɓe ɗo o landata ko arowo o landata ko yahowo anditugol neɗɗo on wondema ko o maayowo o waɗa ɗum ka haqqille makko no jogii nafooreji ka adna ɗo
no jeeya e ɗin nafooreji waɗa neɗɗo on yo tinno golla ko moƴƴi, waɗay yo gollugol ko moƴƴi newano neɗɗo on, waɗay golle moƴƴe ɗen no wela neɗɗo on, anditugol neɗɗo on o maayay ɗum wallay mo accugol boneɗi ɗe woni e muɗum ɗin, wallay mo woɗɗito yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala. arika sahih ibn hibban abu hurairata radiallahu anhu ko isyanelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi kanko abu hurayra radiallahu anhu wonde o naniri nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam heɓe maaka aksiru min zicri hadini lazzat, ɗuɗɗine anditugol oɗo yirbinowo daka miiji. no jeeya e ko hawni e zamanu mo wuruɗen on hannde, ɓe tawi yehi haa e woni yimɓe ɓe tawa mayde acciɗum waajaade. neɗɗo yahay hannde mayde ɗimmo makko, hara ɗum no wayi e makko ka haqqille makko ka jikkude makko e ka angal sanzugol mo, wasi ko denna bo ma feera o yahi mo arde. neɗɗo ɗowte fure hannde haray mo wayi o ɗowto o jomba, o hula o maafaaki fii honɗum sabu o waɗa hoore makko o wonay oɗo janngo. so waɗi ka hakkille ma o mo wonɗa e ɗowtude ɗo, hanki hari himo waɗi no waaɗa ni, janngo an kadi a waɗa no wayi ni, a ɗowtata fure makko hiɗa welti, a ɗowtata fure makko hiɗa noto kadi fof, a surratamo hiɗa jala, a artata hiɗa welti, sabu hiɗa anndi waɗɗo mo ɗo o waɗete ɗo, jawdi haɗatama ɗum, gandal dandatama ɗum, laamu hatta ɗum wona, fii hiɗa ɗuuɗi yimɓe hatta wona oɗo. idan maako nelaaɗo on sallllahu alayhi wa sallam wiigol ɓe actiru zicra hadini lazzat, neɗɗo fof no anndi o maaye, kono waɗugol maaɗa ko a maayowo, waɗugol ko hakkil maaɗa, ɗum ɗo woni ko manque haqqille jama o. sen ndaari maɓɓubara gooto no dow ɗo, berɗe no kafihum dow ɗo, konngol no windi ka dambugal berɗe ɗon, konngol ngol tawi muusinay hoore kala jon hakkil, maktubum ala babiha kunna kama kuntum satakununa kama nahan. no windi ka damal berɗe ɗon ka baafal ɓe windi ɗon lisanul haal al mawta, ɗengal alhaali mayɗe ɗen wona kamɓe wooli, kono ɗengal alhaali maɓɓen ko ɗum wi. ono wonɓe rewde ɗo feƴƴa no min wawno waaɗo ni ko ni min wano hanki, onon kadi ñande goo o waani men e waali ɓe nder ɗo deƴƴiɓe min wayi ni, goɗɗo rewa feƴƴa ɗo inna saari ko ɗum woni, hara ko ɗum maɗo nder ton. idan ɓe maaki kamɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam aksiru min zicri hadini lazzat, anditugol neɗɗo on ko o maayowo, balkontugol hoore makko e mayɓe ɗen, sabu so neɗɗo wuuri duuɓi 40, bal yehi haa o heɓi 50, bal yehi haa o heɓi 60, jinndu saara nden fuu yimɓe ɓen e ɗuuɗude, leƴƴi ɗin e sertude, a yiyata sagatama duuɓi 100 abadan, a tawatamo 100 no ƴawi ɗo e hoore suudu no moƴƴitina, o wawa.
bal o wawata doginde sa yimo temedere ka hawre leydi ɗo a tawa mara haaju e makko sinaɓe o yangamino ɓen to ndo waali amma heddiɗo ala haaju e makko hunde yanta ha inne oɗo hande wadde wallodire idan so tawi ko ɓaawo capanɗe joyi capanɗe jeego ɓurtuɗa wakkilade fi aduna haray a gollitiral ko nelaɗo maga ko sallllahu alayhi wa sallam aksiru min zicri hadhihi lazat anditugol mayde wallay neɗɗo e wakkilagol golla ko moƴƴi wallay neɗɗo e tuubugol rutto faade ka Allah subhanahu wa ta'ala wallay neɗɗo on simo tooñuno yimɓe ɓen dooli ɓe jatti ɓe jansiɓe o jonnitaɗo e laawaade nde tawno ko wiyete ko mayde ko ɗum ɗo woni kastude gurdal neɗɗo fof neɗɗo Allah subhanahu wa ta'ala fiyaake bani adama on ko o toppiti ɗum kon o toppitake hay hunde hono mum ndaare neɗɗo on gila ado o jibinede Allah subhanahu wa ta'ala no yewtati makko yewtati makko no wona e woodirede yewta e fi makko ko honno haani wuuride honno haani wuurdirede yewta fi makko kadi ndehimo maaya ko honno o wayi ko honɗum o haani wadde honɗum o haana waɗanede idan islam on accali fi bani adama o hay nokku wona so jibbinama ko honɗum o waɗante wona ndehimo maaya maati o maayi ko honɗum o haana waɗanede islam o no yiwti fuu woni konngol woni kuugal ko neɗɗo haana waɗanede kon islam o no yiwti fi muɗum hollugol Allah subhanahu wa ta'ala wedditaaki fi bani adama o قال الإمام ابن القيم رحمه الله كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنائز أكمل الهدي مخالفا لهدي سائر الأمم مشتملا على الإحسان إلى الميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده وعلى الإحسان إلى أهله وأقاربه هذا كرنوجو imam ibnu qayyim rahimahullah tawi gila ñande o iwi ka hawre leydi ɗo kala yewtowo fi Allah subhanahu wa ta'ala so tawi o yewte gonga e nder yewtere makko nden o tawno rekongol makko ko dokkal Allah subhanahu wa ta'ala ngal tawi waɗane kala mo kala waɗande oɗo ceerno o wi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama sunna maɓɓe on e fii ɗiɗo fuɗeji bimana neɗɗo on ɓawnde o maayi sabu no jeeya e fayere sikkugol neɗɗo on islamu wi'ay neɗɗo yo juulu yo hooru wiyamo yo zappi yo hajj wiyamo yo acci ko harmi kon e ko aña kon sawa so waari ko fuɗe islamu acciremo ni so neɗɗo sikkiɗo mo sikki fayere o wi kanko oɗo ceernojo wonde nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam sunna maɓɓe on e ɗiɗo fureeji no sertuno e sunna moftaji heddiɗɗin fuu fi hon ɗum sunna nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam no mofti e moƴƴagol e neɗɗo mayɗo on yani hiɓe wanno ko neɗɗo mayɗo waɗante tawa nafayno sabuna ko woni jokko tigi wona ɓornotoɗo waylita sa ɗaɓɓa neɗɗo jokojo ko neɗɗo darotoɗo golla golle tawa na kanko naɓata ɗe o ronka wadde ɗo naɓo warra naɓowo on fadirano sabu si neɗɗo maayi on jaɓodirta juuɗe on jaɓodirta konngol hande kadi kala ko watta fi oɗo fina fayno ko si a waɗirino Allah wiɗi noon Allah naɓa so a waɗirino faaliraɗa noon ma no tawruɗa noon ma no yimɗinɗa noon heddoda e mum ɗon sabu wona golle ɗe yahata hande kadi ko joddi ko golla ko ko waɗanɗa mayɗo on kon wona golle ɗe waɗɗaɗe ka dama suuduma ma ka jullirde ma ka fakkere ma na ɗum ɗo yahata ka mayɗon ko joddi muɗum ɗum
ko si a waɗi ko Allah yoɓata onaɓa sa waɗi ko Allah yoɓata hedde ɗon golle ma ke yangi maki wona mere idan nela sallllahu alayhi wa sallam ko ɓe waɗanayno comme neɗɗo mayɗo go'o mum on tawo no jeeya e muɗum moƴƴagol e makko kanko gollondirgol e makko konko tawata nafaymo ka kabru makko nafa mo ñande o innita e moƴƴagol e yimɓe makko ɓen e ɓartondiraɓe makko ɓen fa awalu hadihi al ahkam ta'ahuduhu fi maradihi wa amruhu bil wasiyati wat tawba wa amru man hadara bi talqinihi shahadatu an la ilaha illa allah litakuna akhira kalamihi qala sallallahu alayhi wa sallam man kana akhira kalamihi la ilaha illa allah dakhala al janna haray sunna nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam acciɗo on e fiyake neɗɗo mayɗo saka mayɗo nden fuɗɗoto ɗon tuma neɗɗo on waali tawi hande kadi hunde watta o immoɗo so o mooɓi jawdi makko ndin fof o finanti o immata ko waali so o gollitiri doole makko ɗin fof ɗe o laami ɗin fof darki wi gasata gase o immata ko si adna o fof moɓodiri goɗɗo hande kadi immintamo darno yahe golle makko hande kadi sowndo oɗo saayi si hara neɗɗo no yahayno haa ɗo o yiltito seeɗa e yiyene neɗɗo wakkiliɗo neɗɗo hawniɗo neɗɗo yiɗɗo Allah subahanahu wa taala nelaɗo makko ono gasata neɗɗo hewti ndeɗo nokkure hande kadi lutti ko waɗana o gila ɗo o jeeyama e mayɓe ɓen haysimo foofude tuma neɗɗo waali e danki mayde makko nden tawa hande kadi o immatako ɗo ko ɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde tawno woni ko ɓe nulaɓe fi yumene tagore ndin fuu ko ɗo ɓe jogi cokkitagol neɗɗo on tawa fii yo heɓo battane moƴƴo fii yo woni neɗɗo malaɗo ɓe fuɗɗori ɗo yamirgol wonɓe moggo makko kanko oɗo neɗɗo mo tawi hande junngo makko ngo wawa wadde ko ngo wowno wadde ko koyɗe makko ɗe yahata hande kadi hay nokku hande kadi hay konngol si o heɓi ko kara han yoɓe fuɗɗo ɗo yamirde mo hande kadi honɗum go'o yo o tuubu o rutto e Allah subhanahu wa ta'ala yo o nirtu ko o bonnuno kon yo o toro Allah subhanahu wa ta'ala yaafuye yo o wasiyo ko o jogii kon e ko o jogana kon ɗo e laawade ɓaawo ɗum ɓe wonɓe moggo makko ɗo yo eto o wiya la ilaha illa allah ma o wiya ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah fiyengol ɗo konngol woni konngol makko sakkitangol windede ka deftere makko golle sabu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala neɗɗo inniɗo yawmal qiyama ndaara deftere makko golle nde tawi konnguɗi ko o wowli kon fof ko sakkita windede ka deftere golle makko ko la ilaha illa allah nelaɗo maaki o naata aljanna man kanat akhira kalamihi la ilaha illa allahu dakhala aljanna kala neɗɗo mo tawi konngol mo o sakkiti wolude ko adna ɗo ko wigol la ilaha illa allah o naata aljanna idan fewndo o sa'i ɗo seytane jokke bani adama haa ɗo seytane aray neɗɗo wonɗo e mayde on o wayno mbaadiji o yamira neɗɗo on o haɗa o wiya mo tigi tigi on min de ko min wonno kaarijo mi maayino ado maɗa mi taw tigi tigi ko mouhammad jokki ko na gonga mi torike ma ta maayi e hoore dina mouhammad sunano aya perdi yedduɗum maaya ko a moƴƴo ɗum seytan sakko to wiide bani adama ɗum waɗi haray no haani neɗɗo o wonɓe moggo makko ɓen ɗo yo yamirmo yo wi'u la ilaha illallah bal kala makkoɓe go wi naaya wi yo wi'u par ce que sa wi yo wi'u no gasa o wiya la kala koko seytane woni wolde ko mo wi la na ko mbiɗa koma aɗa wowlu konngol ngol ɗo nana so tawi ko wownoɗo ngol wowlude o andite ngol o wowla yusabbitu llahu alladina amanu bilqawli sabiti fi lhayati dunia konngol ngol wownoɗa wowlude ngol siɗa wownugol haalde mettantama fi a wowlay si tawi a wawano ngol wowlude e gurdam maɗa ɗan heɓa ko fir'auna heɓuno kon fir'auna ɓay nanngama mayde o faalano wiide la ilaha illa allah tawi gasata saabu o wowlalngo gurdam makko ɗan fuu o eti ha o ronki o heɓi wiide honɗum
amantu annahu la ilaha illa alladi amanat bihi banu israil wa ana min almuslimin. gonga woni konngol firawna fakkitino ngol o yogum ɗi wondema ala reweteɗo kono o wi alisi wona allah sabu o wiino kanko ko allah ko waɗi ha allah nangimo ko konngol sakkitinol ngol wimo ko allah do wino yimɓe makko ɓen ana rabbukum l ala allah wi fa ahadahu llahu nakala al akhirati wal ula. idan o wawa wiide amantu billah o wi amantu annahu la ilaha illa alladi amanat bihi banu israil ɓe juutani wonɓe mayde kono ɓay o wownan ɓe gurna makko an o wownata. idan on ti ɗaɓɓa goɗɗum ngo ko o wowna. sen daari defte karama koɓɓen ka ɓe yewti ɗon fi su'ul khatima heewi yimɓe wonɓe e mayde si ɓe wiyama wi'u la ilaha illa allah koko ɓe jokkuno kon ka marque ko ɓe jokkuno kon ka biro ko ɓe jokkuno kon ka golle maɓɓe ko ɗum ɓe wowtata. heewi wi'aɗo wi'u la ilaha illa allah o winna feete ha ɗum feete ha jooɗo ma o wiya firi ɗum ɗo ko hunde kaari firi ɗum ɗo ko hunde kaari ko o wowno wolde bindi e kikkito feɗata ka hunduko makko kon o wowla ɗum ɗon tawa la ilaha illa allah o wowlano haade ɗum hade o wino la ilaha illa allah o ko kaawi woni ha wawi ko boni woni ha wawi bal o wowlani ngol hayle woote tawi ko fiɗogol allah subhanahu wa taala. idan ɓe maaki kala neɗɗo mo tawi sakkitode konngol mum ngol ko la ilaha illa allah o naata e aljanna. no jeeya e ko kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe yamiri kon neɗɗo mayɗo yo waɗane annahu ida mata yusra'u fi tajhidihi min tafsilihi wa takfinihi wassalatu alayhi wa naqlihi ila qabrihi. qala sallllahu alayhi wa sallam la yanbaghi li jussati muslimin an yuhbata bayna zahrani ahlihi rawahu abu dawud. no jeeya e ko hana waɗanede kon kanko oɗo neɗɗo mayɗo ɓawonde o timmi tinnagol faade e préparugol mo lootugol mo e kasangugol mo e juulugol e hoore makko e eggingol mo naɓamo ka suudu makko tikiti giiru ndu ɗiɗo hanaka nennanede bani adama hay gooto sabu nelaɗo sallllahu sallam e maaki hanana fuɗe neɗɗo julɗo hay gooto nde o tongete hakkunde yimɓe makko ɓen o ronke ƴettede o surroya ko waɗi ko ɓoyɗa wallide ɗon hannde kadi nafata hay ko wallina ɗon ha ñola a wallinta ɗon ha baraji ɓeydo a wallinta ɗon ha cellal arta a wallinta ɗon hay fi hay fus waɗa. idan si maayi tigi tigi on ala hunde ko waɗa sina waɗa ko hikki ɗon kon ƴettugol mo surroya. idan yawnugol waggol ɗiɗo piiji ko sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko wona rondagol fure o jindine adna o fuu ko waɗi ɗum ɗo ko hunde nde tawata addi angal taskagol yimɓe ɓen e mayde ƴettugol kureji rondo jindina naɓa waɗa cérémonie ji molanaɗi yimɓe ara ñaama ha haara welto a wiyayna bani adama ɗimo maɓɓe maayi. ɗum ɗon no jeeya e ko waɗi ha tawi hannde mayde ala e waajade yimɓe ɓen sabu mayde ji no welɗo ɓuuri feeraji. idan ko ella hana mayde waɗe ñaamir ɗum waɗe weltor ɗum waɗe fottir ɗum welo welo na mayde bani adama ɗimmo ma on anndudo an kadi awa ñande goo si a weltike hoore mayde ɗimmo ma an kadi goɗɗo ñande goo tawe ko ammaji ɗam mo arde welto. ثم بعد الصلاة على الميت يبادر بحمله إلى قبره ويستحب للمسلم حضور الصلاة على أخيه واتباع جنازته بسكينة وعدم رفع صوت لا بقراءة ولا بذكر. قال صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله خيرات ومن شهدها حتى تدفن فله خيراتان. قيل وما الخيراتان؟ قال مثل الجبلين العظيمين متفق عليه. ɓaawo neɗɗo o lootede o kasange o juule tinne rondagol mo naɓa faade ka kabru makko no yiɗana neɗɗo julɗo wurɗo on taweede juulugol siɗɗo makko mayɗo on e ɗowtugol fure makko on sabu fure on no mari hen nafoore an kadi heɓa mari hen nafoore. no jeeya e nafoore ko kanko fure on o mari e juulugol e hoore makko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no maaki si 40 gomɗinɓe allah subhanahu wa ta'ala ɓe tawi ala e firkande mo kanko allah ɓe darike ɓe toriki allah yo allah yaafo o neɗɗo mayɗo ɗo allah jaɓaneɓe ko ɓe tori kon ɓe allah yaafomo. idan ɗum ɗo ko nafoore makko kanko mayɗo on tummodirgol 40
moko baabe tawata ɓeeɗo ala sirkande Allah sabu ko wiyete moko baa ko neɗɗo mo sirkante Allah amma neɗɗo sirkanowo Allah kala no o foti wimo on ko moko baakiɗa ko Allah kono ko Allah na o moko baa sabu werde makko nden na ko moko baa werde ɗo o weroy idan juulugol e makko ngol no haani an neɗɗo julɗo on taweɗa ɗum o heɓa nde nafoore ɗo heɓa an kadi nafoore ɗowta fure makko on ka ɗowtugol fure ɗo no haani an ɗowto fure on wona e needi ko alda e tonkowi alda e townugol hito ko waɗi no haani neɗɗo yo heɓu needi ko si o deeƴi o heɓa waajitaare e ndeɗo hunde annda oɗo mo wonɗa e ɗowtude hannde ko kanko no gasa janngo ko an hikkata e makko sa hikkaade makko needi fof ñande ko kadi ara hala fa wona e ɗowtede idan waɗu hoorema an oɗo kadi sabu ñande goo ara hala fa arondan naɓeede idan hare taftu ɗum ɗo hoore ma ƴettugol fure no sonka ma no habbira ma no jaara ma no waɗa goɗɗum goo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam e sahabaɓe maɓɓe ɓe waɗano ɗum ɓe jaarano ɓe ɗowtu fure ɓe habbirano ɓe ɗowtu fure ɓe waɗano fanfaaro ɓe ɗowtu fure bal kala ko wonɗe e yiide ɗum e sireji ɗorɗo fure nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam e sahabaɓe maɓɓe ɓe waɗano ɗum so ɓe ɗowtuno fureji maɓɓe ɗin ko e neeti e deeƴere bal a anndino yimɓe no arde o tawi jama o kono wona sonko ko woni yeeso maɓɓe comme ma hitowi ma kabbirali ma jaarore andiren ɗo fure no arde ɗum ɗo jeeyano ko sunna nela sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki kamɓe nela sallllahu alayhi wa sallam si tawi a tawama neɗɗo o ha o juulama o surrama a heɓay ɓiiratu ɗiɗi sahaba e landiti nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo ko honɗum woni on ɓiiratu ɗiɗi ko juuluɗo fure ɗowdi heɓata nelaɗo maaki ko hono pelle ɗiɗi mawɗe ɗiɗi baraji neɗɗo on heɓata so juuli e hoore fure ɗimo makko mo ɗowtimo ɗiɗo baraji a heɓataɗi e juulugol ko suudu maɗa a heɓataɗi e juulugol ka juulirde heɓataɗi e golle hay fut si wona sa ɗowti fure julɗo immo maɗa a juuli e hoore makko anati mo a surroyi heɓa baraji ɓiira fayni hono pelle ɗiɗi mawɗe baraji Allah waɗanima ɗum sabu ko waɗɗa ɗum ɗo aqulu qawli hada wa astaghfiru lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أيها المسلمون قال الإمام ابن القيم رحمه الله ولم يكن من هديه تحلية القبور ولا بناؤها وقد بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن ألا يدع تمثالا إلا طمسه ولا قبرا مصرفا إلا سواه وسنته تثبيت هذه القبور يك الله سبحانه وتعالى غوتو يسوم جولنا صلى الله عليه وسلم يبين ولا تابع مكه on e julɓe annde hare nela sallllahu alayhi wa sallam imam ibnu qayyim rahimahullah han jomum sifanade en nelaɗo ko honno wawno yeeso oɗo neɗɗo feƴƴinɗo ko honɗum ɓe waɗano honɗum wonno ɓe watta o wi jeyanoka e peewal nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ay jeyaka e sunna maɓɓe sownugol ɗin ɗaɓruuji ƴettugol ɗum ɗuga ha towa ɗum jeyanoka e jikku maɓɓe kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jeyanoka e sunna maɓɓe mahugol ɗiɗo ƙaɓruuji imma ko mahugol maadi hun joltukum ma maadi towdi kala no warruɗa aray ko a luldiɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam tabiti wondema kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe lulno ali ibne abi talib radiallahu anhu yo o yahu yaman ɓe makanimo si o yahi ton kala ka o yii nandol laaru no dari yo muntundu si o hewtoyi ton kala ka o yii kaburu no maɓɓetta towna yo o liwro kaburu ngo ha seppa e leydi ndi ɗum ɗo no jeeyano kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam koɓe yamirno aliyo sunna maɓɓe on kamɓe nelaɗo ko fotodirgol ɗiɗo kaburuji bi mana si neɗɗo on surrama liwlagol kaburu on ha acca gokkunni ko andiri ko kaburu woni ɗo yani o accita leydi ndin embre ko tawata sa a yii anda hihi ko kaburu won ɗo ko wona ɗugugol ɗum ha towa ma mahugol ɗum ƴetta ɗum waɗa karo ma mahugol ɗum waɗa lampuji e nder muɗum ƴetta ɗum ñappa golle ɗawaɗa wattata ɗum hay neɗɗo sina neɗɗo mo tawata anda dina muɗum kan anda jomi muɗum anda hay hoore muɗum so wona ɗum suudu ka hoore leydi ɗo ko fi wurɓe ɓe siɗa faala nafirde suudu miskime no woodi siɗa faala nafirde suudu alyatimaɓe no woodi siɗa faala nafirde suudu juuleɗo no saani dañi siɗa faala nafirde cuuɗi no worla islamu gollirane cuuɗi hara nayi hogol ma ha kaburu
neɗɗo naatuɓe ndiɗo mbullaari o wonti ndiɗo mbullaari oɗo suudu nafatama hay foti siɗa faala mahu siɗa faalata mahu so a mahi a lundi ka nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam a bonni jawdi maɗa ndin kadi ko a lambitete ɗum ɗo yawmal qiyama sabu nelaaɗo waɗano ɗum ko teddungal ko kamɓe akkatuno wadde ɗum kamɓe sahabaɓe maɓɓe ɓe idan nde tawnoɓe waɗali wattaki من هدي كم بن الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السرج عليها واستد نهيه في ذلك حتى لعن فاعله ونهى عن الصلاة إلى القبور ونهى أمته أن يتخذوا قبره عيدا ولعن زوارات القبور وكان هديه أن لا تحان القبور وتوتى وأن لا يجلس عليها كما الله صلى الله عليه وسلم نجيا سنة مأتئهم هاتوغل وغل إيدو قبروجي جولل إما أرغل توا قبرهم ويا أونت وندو كونت موتيو ودن دو جولل فهذه دون كتب الله صلى الله عليه وسلم ما دون جتغل نت ويا أو كونت موتيو أدم سرن كجولل ده نلا صلى الله عليه وسلم نهدي دون فعودي دون هرينا إسلام والمكة وانت عودي دون bal wonɓe wadde ɗum ɓen hani watte ndeyla sabu nafata neɗɗo mayɗo hay kucci so hare fana ala sala fotoge yurteɗe mo nafatama du'a so tawi ko fiyo heɓu du'a kala ka o woni si a duwanike mo ko allah andi naɓe naɓata wona wongo mo ka julde ɗo wattata du'a o nafamo ko si allah jaɓi du'a o si allah jaɓi kala ka o woni aduna o du'a o hewten hay sona leydi wodi wonɗon si o ari o waali kaka ley qibla maɗa a darke hoore makko a juuli si allah ƴettali du'a on hunde ɗum ɗo hewtetama sabu ɗum o lakaniɗa aduna idan surrugol ka juulirde ma mahugol juulirde nden hoore kaburu nela sallllahu alayhi wa sallam no haɗi ɗum ɓe haɗi huɓɓugol lampuji e hoore kaburuji ɗi wona noon kadi kamɓe nela sallllahu alayhi wa sallam ɓe sattini haɗugol maɓɓe ngol e ƴettugol ɗiɗo kaburuji waɗa juulirde ɓe maaki allah huɗi alyahudu ɓe ƴettuno kaburuji annabaɓe maɓɓe ɓen ɓe waɗi juulirde si tawi allah subhanahu wa taala huɗi alyahud sabu ko ɓe wanno kaburuji annabaɓe maɓɓe ɓen juulirde kamɓe ko kaburuji annabaɓe ɓe wanno juulirde an ƴettuɗo kaburu neɗɗo fii tun hiɗa yiɗimo fii tun hiɗa hoolimo amara garanti ko allah o ko neɗɗo malaɗo sabu a wawata wiide si neɗɗo juuli buy hoori buy ko neɗɗo aljanna goto mara on dali a anda gonɗoji makko ni hakkude makko e allah a anda si allah jaɓan noon a anda so o bonnano goɗɗum ko bonnata ɗum ɗo sidan a anda ko hombo woni mo ko wonamma ko tañiɗanagol mo fulanama kala mo woni idan si tawi ƴettuɗo kaburu annabajo waɗi juulirde oɗo woni huɗano ko allah subhanahu wa taala an ƴettuɗo kaburu neɗɗo mo tawata wona hay miñen annabajo wona hay sahabajo waɗi ɗum juulirde an kañum gañinɗa hoore maɗa si tawino toon ko ɓuri bonde ka allah harana ɓuri fuddi bonde ko ɗum heɓata somo sina ɗum hoɗe noon a waɗali kam si tawi allah yoɗori waɗɗo kaburu annabajo fuddi mo waɗi mo wona kaburu annabajo waɗi ɗum e juulirde o heɓe ko ɓuri fuddi ida wattane ila e muɗum ferto ɗen jottugol beɗen eto ɗen gollen ko nafata en nafa mayɓe ɗen en naaka gollantake mayɗo no woni ko waɗa mayɗo waɗante eto anda ko mayɗo waɗante ko waɗa fi o heɓu nafo heɓa nafoore en kadi wata waɗa tum ittere mon e fi bonnere jawdi idan e huuɗi kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓeɗo rewɓe yaha ɓe juula ko kaburuji ɓe rentini mofte maɓɓe ɗen e waɗugol kaburu maɓɓe on rewirde waɗugol kaburu maɓɓe on iidi ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wata on joguito kaburu an on nokku ko watto jultere ewa maɓɓe ngal kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ɗiɗo kaburuji ɗiɗo piiji ɓe rentinno en e ittugol bote kaburuji ɗin hoynaɗi ma yaaɓaɗi ma jooɗo e hoore majji ko ɗum ɗo ɓe rentini en e muɗum ne hana naama daragol e hoore kaburu neɗɗo ɗimmo maɗa hana naama kadi jooɗagol e hoore kaburu makko on kono so en daari hannde berɗeji men ɗin no wayi no tawi noon en faalaka maayugol e yiɗa mayde e yelaki maygol so noon berɗe a yayi ɗum anda ko yimɓe ɓe faalaka mayde jeeyi sabu no surra hoore binde alaka wonata si wona hoore kaburu ɗimmo maɗa alaka rewata sina hoore kaburu ɗimmo maɗa si wona ɗum neɗɗo ko boni hakkille o simo mari ka o yahata ƴatti lawo ko rewo yaha kono so ari a ƴetti lawo ko rewata yaha ɗon a baaringol ɗo rewaɗo yaha on ɗon ɗum ɗo ko fayre so tawata no jogii responsabilité mayre halfinaaɓe diina ɓen e quartier ji ɗin fof so tawata ɓe alaa wolde ɗum ɗo hannde derɗe ɗen no wayi wo alaa ka rewa yaha hewta e kaburu sina hoore kaburu wa qala sallllahu alayhi wa sallam
لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وقال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر مسلمين. ما كم إلى الله صلى الله عليه وسلم wata on jooɗoka hoore kaburuji wata on fewte kaburuji kadi juulo nde goɗɗo e moɗon jooɗoto e hoore ƴulɓere nde sunna linke makko ɗen ha mema ɓandu makko ndun dikka ɗum e jiinde o jooɗoto e hoore kaburu julɗo ɗimo makko. wa harrama bina'u masajid ala qubur wa qala la'ana allahu yahud ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid muttafaqun alayh. e harmini kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mahugol juulirɗe e hoore kaburuji ɗin ɓe maaki allah huɗi alyahud ɓe jogiɗi ke kaburuji annaba maɓɓe juulirɗe. wa sanna ziyaratu lqubur wa qal kuntu nahaytukum an ziyarati lquburi fazuruha fa innaha tudakkiru al-akhira wa kana idha zara qubura ashabihi yazuruha lid-du'a'i lahum wat-tarahhumi alayhim wal-istighfar lahum wa yaqulu assalamu alaykum ahla ad-diyar min al-mu'minina wal-muslimin inna insha Allah bikum lahiqun nas'alu Allah lana wa lakum al-afiyah. nela sallallahu alayhi wa sallam no jeeya e laawol maɓɓe e peewal maɓɓe juuragol qabru timmo muɗum o ko arande laawol kamɓe nela sallallahu alayhi wa sallam nde ɓe tawno yimɓe ɓen sendiniraani gonga e senaande yimɓe ɓen annda firko e tawhid ɓe darino ɓe haɗi ɓe harmini juuragol qabru kono nde ɓe wonno makka ɓe rentinno juuragol qabru ɓe yimɓe julɓe juura qabru tu sabu fi honɗum ɓe tawno yimɓe wonɓe makka ɓen hino rewde kaburuji ɗin no yaade torooɗi no yaade ɗaɓɓa barke e majji no yaade ɗaɓɓirade naade ɓe aljanna no yaade ɗaɓɓirade ɓe golleji maɓɓe ɗin marsu ɗum ko waɗi no waɗi ko kaburuji idan ɓe yii ɗum kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe haɗi immoɓe maɓɓe ɓen yahugol juuro kaburu haa goonga e senande serta wonoyi haa ka takkitode ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kuntu nahaytukum an ziyarati quburi fazuruha fa innaha tudakkiru al-akhira hari mi wonno mi haɗi on juuragol kaburu juuroye kaburu on sabu ɗum no andintina laakara tawi a yehi a tawi neɗɗo ɗimmo maɗa ka o surra ɗon a andi pellel oɗo hanki ko ono wonduno naa lo'ere makko wona annagal ganda wona angal moyen addi mo wallini ɗo tawi hande kadi ɓe nguura makko nden saafata golle makko ɗen bona piiji ɗin fof waɗa kono o wawata immade waɗa hay fof hande tugol ma ɗum ɗon anda an kadi janngo haray ko ni waɗa kama wayino ka makko way ni idan ɗum ɗon ɓeyde waddema ha golla ko moƴƴi ɓeydete ɗuytagol e bonnere nden ɗum ɗon nelaɗo makinno e kabruji ɗin juuroy kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe ɓangotono ɓe yaha ka daɓɓe baqi ɓe juuro sahabaɓe maɓɓe feƴƴinoɓe acciɓe kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kono ko fii holɗum naɓaynoɓe ton ko du'anagol ɓen ɗon e ɗaɓɓangol ɓe yurmede e yaafuye wona du'orgolɓe wona ɓattorgolɓe ka Allah wona ɗaɓɓugol barki maɓɓe ko waɗi fayere molanade fikkugol ma sa yahi a juurike mayɗo on o nafete o haɗali hoore makko ha hunde kiiji adna ɗin ha o waalike fure o wonti leydi hande kadi oɗo nafoore makko ala na goɗɗo won adna ɗo mayɗo nafata ko wurɗo nafata idan ko ɗum waɗi mayde no hula ay mayɗo nafata yahugol ma e kaburu ɗimmo ma on sikka wondema sa juuri keɗon hoɗa mon gon hecciɗe sikka wondema sa juuri keɗon golle mon ɗen martay sikka wondema sa tori keɗon Allah ɗum jaaboto ɗum ko wasila ila sirk ko laawol sirku noon wona kañum tigol sirku on ko si yahi ha a watti torade mo kanko tigi ko ɗon noon haya fottuɗa sabu so haari ko kabura toriki Allah a yahi ɗum jaabike janngo aroye cuuɗiɓe ma ɓen ara inna ko mayɗo ɗon tiwona torega toroɗamo kanko idan kala ko wannoɗa kon e golle hara boni sabu si a noddi neɗɗo woni wurɗo woni mayɗo a torikemo haray a sirkani Allah subhanahu wa ta'ala sa sirkani Allah julde ma men e korka ma e hajju ma e zakka ko wannoɗo addu nun ko haray wontinere idan haray wattani yila moƴƴa ɗiɗo ziyaratu qubur wonaɗi e sincede ban sincade hande saakita e koɗoli men e misiddaji meɗen moko baaɓe ɓe tawata gollirta deftere Allah men e sunna nelaɗo on yiiɗa kadi wi o Allah wiɓe yiiɗa nelaɗo wi o nelaɗo maaki ɓe faalaaka ka gonga ɗaɓɓitete ɓe yurata ko deftere dalil maɓɓe on fof ko min taw ɗum wallahi goto meɗen wawata wiide tawno mawɓe men ɓen no fertade kabaruji juuro ɓe juurotono kaburu goto juuromo kaburu komi yahu min tun juuroyo wona hollitugol diwe ɗen ko nodda ɗo ha Mali ha Sénégal ha Mauritanie ha to are yahi juuɗe kaburu cenno kaari
nela do wadano dum wana sunna non bal dum ko tinta do fi yo nyame nyaamu go ngala ci kada te wade joni ziyara wada ma do emitide nagge ma yaali maro defaka arata ta invite godo ya bagale to don fala no de tajri bandala nyame to wala bade yimbe wana ziyara undi yahu wada ziyara ka miside modo hara defali abbere maro ahir sali nagge hay wote arto wo inna hada ko duano maydo on to de Allah yafu ko dum men noddi fo duano maydo tarano mo Allah yafu hota ka mudi nyamali yarani ala ta yafa do hay goto wada communiquer haronka idan wattane yila ci gollen ko nafata en nafa mayde den kon halfinaabe diire den halfinaabe misiddaji den halfinaabe nokkel din yobe hulu Allah subhanahu wa ta'ala be andu be darno de yeso Allah yawmal qiyama ka anna baqi futum mun dago ni futum mun be lande ko noddudo no jama on hore mun do ko on wadi hande jama mun wallahi adda jaba wongo sunano ko yite idan yo neddo hulu Allah wata jokku belede hunde nde tawata ala e deftere hay e wodere fiitum hiɗa mari feere fiitum laamuno jigmuma fiitum hiɗa mari ko kalda wadde a waɗay watta noddinɓe sanade fiiɗum inna ko ɗum watte waɗe ko nelaɗo wanno ko sallllahu alayhi wa sallam naam juuragol kabru ngol ɓe juurino kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kono noon arali hay wonde ɓe noddi goɗɗo ariyade nga berɗe ko yoni kabru yahu an tuka nene ma surraɗo juuroɗaɓe yahu an tunka kala makko ma surraɗo juuroɗaɓe yahu an tunka bandirawo ma o surraɗo juuroɗama ella ala e muɗum kala mo falɗa juurade kabru mum yahu taroɗa dagaraɗoɗama Allah subhanahu wa taala kaskoɗa anda ñande goo an kadi hara hiɗa ɗo ɗum ɗo woni juuɗe ɗum kaburu amma noddugol jama o waɗa ɗum ñamunde waɗa ɗum feeto waɗa ɗum jangandeji ɗum ɗo ko hunde sincande hay goto wawata uddigo hunduko muɗum ina ɗum dali mum no woni ala sabu nelaɗum walano ala e deftere ala e qur'an ala e sunna idan haray juuragol kaburu ko sunna nelaɗo waɗino haray no hani neɗɗo julɗo waɗu kono yo waɗu no nelaɗo waɗino noon hara o sincande goɗɗum ɓawo ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ارنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا وترفع عين واصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى وبكلماتك التامة أن تجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية اللهم بدل أسرنا يسرا اللهم بدل أسرنا يسرا وفقرنا غنى وضعفنا قوة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى أن تصلح لنا سائر بلدنا هذا اللهم اصلح لنا سائر بلدنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين